Rado se častimo što je danas sa nama i ambasador Republike Srbije, gospodin Goran Radić, doktor iz Bedna. Dobrodošli, ambasadore. Također i profesor Srđan Stripković, nama dobro poznati gost ovdje koji će u stvari Ivana... Nisam gost, ja sam domaći. Dakle, eto, da ja puno ne dužim, profesor Stripković će dati uvodnu riječ u vezi samog predavanja. Nadam se da će nas i ambasador otvoriti sa nekoliko riječi. Hristos vaskrse. Dragi oče Đorđe, drage braće i sestre, veoma je značajan jedan kraći odlomak koji sam ovdje izvukao iz uskršnje poslanice patrijarha Porfirija, a koja se tiče teme današnjeg predavanja. Citiram: "Setimo se, draga deco, duhovne biblijske povesti o Sodomu i Gomoru. Nasuprot pustinji oko Mrtvog mora, ti gradovi su u navodnjenoj zelenoj Jordanskoj dolini imali obličje rajskih staništa. Međutim, ta napredna i privlačna civilizacija bila je daleko od rajske. Žitelji ovih gradova bili su ogrezli u bestidan život stran čovekove bogovitosti i mrzak Bogu. Gospod je najavio da će uništiti ove gradove kako njihova močvara greha ne bi progutala ostale ljude. Biblijska istina o Sodomu i Gomoru važi i danas. Ekonomski i svaki drugi napredak je svakako važan za društva u kojima naš narod živi, ali je neuporedivo važnije duhovno zdravlje našeg naroda. Apelujemo da se obustavi nasilje nad srpskim jezikom i ukinu odredbe zakona koji to nasilje nameću, naročito kroz protivustavni zakon koji nameće takozvani rodno osetljiv jezik, iza koga se krije borba protiv braka i porodice i kao bogoustanovljenih svetinja i prigodnih oblika čovekovog ličnog i sarodnog života. Na evanđelskim temeljima smo gradili i izgradili svoj način života, svoj etos, svoj sistem vrednosti, u kome su brak i porodica zasnovani na ljubavi prema Bogu i na međusobnoj ljubavi pretpostavka sklada u životu naroda, društva i države. Dakle, njegova svetost je u ovom odlomku svoje poslanice sažeo upravo ono što je fokus rada Miše Đurkovića. Njegov rad je sveobuhvatan i mnogostruk, međutim rada na pitanju porodice i ovdje imamo i ovu knjigu koju je izdao Institut za evropske studije, na čijem je na čelu, Rat za porodicu u Srbiji, koju možete posle predavanja kupiti za 10 franaka i naravno potpisat će autor. Međutim, posebno mi je drago da predstavim ovog gosta koji je jedan uistinu svestrani intelektualac renesansnog dijapazona, kakve mi u Srbiji imamo, možemo ih izbrojati u prste jedne ruke, koji su istovremeno i na akademskom planu i na analitičkom planu i na planu direktnog ličnog angažmana i prisustva u javnom životu i u javnom diskursu se toliko istakne. I pritom da je njegov Institut za evropske studije uistinu postao jedinstvena platforma za slobodan i otvoren dijalog ne samo naših domaćih autora i učesnika u javnoj debati, već i gosti iz inostranstva, iz bližeg, kako ga zovu, regiona, a i šire, uključujući, recimo, ne tako davno mog prijatelja iz Amerike, Jamesa Jattressa, vrsnog analitičara, bivšeg američkog diplomata i velikog kritičara američke spoljne politike, koji uistinu nemaju ekvivalentnu platformu drugde, ni u Beogradu, ni u regionu. I pre nego što predam reč Miši Đurkoviću, zamolio bih i ambasadora Bradića da vas pozdravim. Hvala, gospodin profesor. Poštovane dame i gospodo, draga braća i sestre, uvaženi oče Đorđe, cenjeni gospodine Đurkoviću, dragi profesore Tripkoviću, dragi prijatelji, zaista mi je drago, da ne kažem ovu frazu čast i zadovoljstvo da budem danas zajedno ovde sa vama i sa našim
cenjenim predavačem. Vi svi znate da je Republika Srbija sekularna država, što dakle znači da su crkva i država odvojeni, ali to ne znači da crkva ne treba i da se oglašava po svim važnim pitanjima, državnim, političkim, verskim i svim drugim. Kao što crkva podržava državu, tako i država pruža podršku crkvi. Ja lično smatram kao porodičan čovek, oženjen sa jednim sinom, da je porodica stup društva. Što naravno ne znači da za sve treba da važi ravnopravnost, da budemo tolerantni kao što to propoveda i naša crkva, ali temelj društva, temelj države, to je porodica. A da ne bi bilo naše crkve, teško da bismo danas govorili naš lepi srpski jezik, jer nas je crkva sačuvala kroz veru, kroz duhovnu borbu, da očuvamo našu tradiciju, korene i kulturu. I stoga naravno uvek rado i dolazim u crkvu i zato mi je zadovoljstvo da danas prisustvujem ovom predavanju. Drago mi je da vidim da su naši hramovi, naše crkve i u Beogradu, u Cirihu, Ženevi i drugim gradovima redovno posvećene. Nećemo uzimati više vremena. Hvala vam što pružate nesebičnu podršku i sada i proteklih decenija na razne načine, materijalne, moralne, finansijske i sve druge. Hvala vam što prisustujete i nadam se da nam je biti zanimljivo, a evo sad prepuštam mikrofon gospodinu Đorđeviću. Hvala. Dragi oče Đorđe, poštovani domaćini, gospodine Aleksiću, našu ekscelenciju, gospodine Bradiću, sehr geehrte Herr Mergel, ich bin sehr glücklich, dass Sie haben Wunsch an dieser Lektion zu bleiben. Das ist sehr nett von Ihnen. I poštovani moj, da kažem, domaćini i pozivatelju ljudi vezani za institut, nadamo se budući uspešan, dakle i lep je projekat, poštovani profesore i prijatelju Srđan Trifković, naravno Miri mora da se zahvalim kao logističkom organizatoru, dakle i naravno što kaže na modernom srpskom last but not least, draga braći i sestre, dragi prijatelji, pomaže Bog. Hvala vam zaista od srca na mogućnosti da budem sa vama. To zaista nije kurtozna priča. Ja, kao što znate, živim iz Beograda. Inače, Đurković su od 1796. u gradovima oko Kruševca. Dakle, selo Tobolac, manastir Veluće, naša parohija tamo. Ja sam u Beogradu lociran, tu živim sa porodicom, ali Gospod mi je dao mogućnost da dosta putujem, puno ljudi srećem po svetu i trudim se pre svega naravno da i u regionu, ali i u rasejanju i imam mogućnosti da srećem i viđam naš narod, jer kao što vidite, takva su vremena, nikog od vas nije radost poslala u svet, nego uglavnom muka ili želja da se izborite za bolji status sebe, svoje familije, svojih naslednika i tako dalje. Znam, prošle godine sam recimo bio 3 nedelje u Australiji sa našom braćom tamo i tako dalje. Prošli veliki vikend, dakle za Vaskrs, bio sam u Štokholmu sa porodicom i u tamošnjoj crkvi, dakle Svetoj Trojici sam imao mogućnost da proslavim Vaskrs sa našom braćom, tako da znam još jednu stvar, da ste vi često više informisani o tome šta se dešava u zemlji, u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, nego i mi koji živimo tamo. Na neki način, opet, uprko svim ovim mukama sa kojima ste susretnuti ovde, znam da ste srcem i dušom sa nama i Bogu hvala, zahvaljujući ovim modernim stvarima kao što je internet, kao što su razne mogućnosti danas da i vi možete da pratite šta se dešava, na neki način lakše je vama da ostanete vezani. Ranije je bilo odu ljudi u svet i po 50 godina nemaju nikakvu informaciju osim preko pisama. Danas je to lakše i mislim da svi zajedno, Ministarstvo spoljnih poslova koje je recimo pokrenulo jednu jako lepu priču oko finansiranja ovih učitelja srpskog jezika u Slovenije pa nadalje po svetu i svi mi i u rasejanju i u zemlji možemo i treba da radimo u budućnosti više, da pre svega našu decu učinimo vezanu za maticu, da mogu da leti dolaze, da uče jezik, da ostanu vezani za kulturu i tako dalje. Tako da i ovaj moj rad, na neki način i putovanje i ova mogućnost koju danas imam da vam se obratim ovde,
jeste prenošenje jednog od najvažnijih pitanja sa kojim se i naša crkva i naše društvo i naše države i zemlje, dakle pričamo o Srbiji, ali Republika Srpska i Crna Gora, ne zaboravimo, imaju slične stvari i probleme, susreću danas i kao što sam i sa gospodinom Mergelom malo pre, uvaženim političarom, ovdašnjim i bivšim poslanik koji imao prilike da razgovaram, to su nažalost univerzalni problemi, dakle koje sam susreo čak recimo u Iranu. Dakle, imao sam u 2 navrata prošle godine i pred koronu mogućnost da boravim po nedelju dana u Iranu. Potpuno ćete iste pitanja naći i oni imaju svoje, da kažem, drugo Irance, ljude koji su spremni da se odreknu i tradicije i tako dalje i svuda se zapravo vode ovi ozbiljni, kako Srđan Trifković i ljudi u Americi kažu, kulturni ratovi oko toga, oko pitanja ko smo mi, šta treba da budemo i tako dalje. Danas već dolazi na to i novi izazovi kao što su priče o transhumanizmu, gde mnogi insistiraju od tih korporacija i velikih igrača da je čovek, da je sam čovek nešto što je prevaziđeno, da ga treba unaprediti time što će postati neka vrsta kiborga, mašine. Dakle, samo opstanak ljudske vrste, kako smo imali do sad, postaje problem. Naravno, ja ću danas pričati o borbi za opstanak onoga što je najvažnije, a to je ona, svi znamo da se često kaže da je porodica mala crkva i kod nas u tradiciji uvek bilo da je zajednica zapravo osnova, bilo to crkvena zajednica, bilo to porodična zajednica i ne slučajno danas u svetu svuda upravo zajednica i nešto što veže ljude, bilo to, kažem, nivo porodice, bilo susedstva, bilo nacije, bilo crkve, jeste danas na udaru. Zato što igrači, često govorimo o korporacijama, ali i razne druge sile na ovome svetu, da kažemo sile mraka, upravo idu na to razaranje zajednice. Dakle, jer svi znamo, kad je čovek sam, mnogo ga je lakše pokoriti, učiniti zavisnim, bilo preko finansijskog, duhovnog, manipulativnog sistema. Ukoliko smo ovde svi zajedno okupljeni oko neke ideje, uvek je mnogo teže razoriti nas i zbog toga je jedan od osnovnih zadataka, bez obzira na ideološke, političke i ostale podele, očuvati značaj zajednice. Za nas Srbe, porodica, nacija i crkva jesu najvažnije institucije zajednice za koje treba da se borimo u budućnosti. Draga braćo i sestre, nakon ovog malog uvoda ja ću krenuti sa predstavljanjem ove prezentacije koju smo danas ovako nazvali Hrišćanska porodica i savremeni izazovi u svetu. I ona će se sastojati iz 2 dela. Napred ću dati jedan kraći okvir istorije udara na porodicu, dakle koji ide od francuske bezbožne revolucije preko bolševičke revolucije koja je pre svega imala za ideju da razori, gde i protera crkvu, sećamo se 917. dakle kako su crkve bile na udaru, ubijani sveštenici, dakle i tada kako je instalirana recimo prva nudistička plaža tada u Rusiji, odnosno u Sovjetskom savezu, pored hrasta, pored hrama Hrista Spasitelja i tako dalje, a u drugom delu ću se posebno fokusirati na izazov, na to kako udari na porodicu i rat za porodicu, to je ono na čemu govorimo u ovoj knjizi, izgledaju danas u Srbiji i na čemu smo radili i želeo bih da vam pokažem i neke od uspeha koje smo imali danas zahvaljujući pre svega organizaciji borbi i podršci, dakle, sveštenstva na terenu vrlo često, a sve više, Bogu hvala, postoji tendencija sa vrha naše crkve, dakle episkopata i samog patrijarha njegove svetosti, koji u poslednjih godinu dana, dakle i sa ovim što je Srđa citirao, to je zaista, da kažem, revolucionarni pomak u našoj crkvi i sa onom zajedničkom akcijom gde sam imao zadovoljstvo i privilegiju da budem uključen, a mnogi su propratili od vas, nakon javnog govora njegove svetosti smo uspeli da izbacimo ove bezbožne i antiporodične sadržaje iz udžbenika biologije za 8. razred. Dakle, to su ozbiljni, veliki pomaci, ništa ne ide preko noći, ali jedna tendencija na koju treba ozbiljno ukazati, gde smo imali dobar koordiniran rad između crkve, laiciteta, intelektualaca i države, pre svega ministra prosvete gospodina Ružića, koji je vrlo lepo uočio problem da
dao nalog da se on reši i tako dalje. Dakle, postoji prostor za borbu i ja vas pozivam da vam danas najpre čujete šta mi radimo i da svi zajedno nastavimo tu borbu, da branimo ideju, instituciju zajednice, porodice i kod nas kući, ali kao što znamo i ovde, i to je ono što nas hrišćani i pravoslavni hrišćani sve više povezuje, dakle, sa drugim hrišćanima, ali čak i sa muslimanima, recimo i kod nas na Balkanu i u Turskoj i tako dalje. Jer uprkos našim nasleđenim, naravno, problemima i sporovima, sve više postoje globalna svest o tome da je osnovna borba koju ćemo voditi u budućnosti upravo borba za očuvanje čoveka i porodice protiv ovih koji hoće da nas sve pretvore u jednu vrstu bezoblične mase kojom lako može da se upravlja. Dozvolite mi da krenem sa predavanjem. Samo malo izvinjam se. Dakle, najpre da definišemo šta je tradicionalna porodica. Dakle, ja krećem od te ideje da je upravo kad pogledamo istoriju sveta u kome živimo, zapadnog evropskog prostora, zapravo verska dimenzija i pozadina definiše čitavu zapadnu civilizaciju, dakle 2 milenijuma hrišćanstva, koje je implicitno bilo prisutno u svim segmentima i institucijama države i društva. To je sve definitivno do 20. veka. U tom sistemu tradicionalna porodica je bila temelj i osnova čitave civilizacije. To je naravno bila zajednica muškarca i žene, namenjena rađanju, vaspitavanju dece, povezana verom, ljubavlju, međusobnim poštovanjem, uključena opet s druge strane u širu versku, društvenu, a kasnije i državnu zajednicu. Dakle, krećemo, kao što je uvek naš prijatelj, profesor Alan Carlson, jedan od najvažnijih imena u svetu, čovjek koji je osnovao Svetski kongres porodica, insistira, na primjer, da sve američke države nisu napravljene, i tu je potpuno upravo od početka, kao sistem pojedinaca, kako oni vole da pohvale, dakle, koji su potrošači. Ne, Sjedinjene američke države su pravile porodice, kao što i zapravo sve tradicionalne zajednice jesu nastajale kao sistem povezivanja porodice. Porodica je bila prva osnova od koje se kretala. Poštovanje porodice u isto vreme vrlo važno zato što je to dugo bila sfera privatnosti u koju država ne bi smela da se meša. Naravno, loša strana tog sistema je bila vrlo često pojava kvazi-ropskog položaja žena, pojava nekih oblika nasilja u porodici, ali s druge strane to je podsticalo supružnike da svoje probleme rešavaju sami, da razvijaju međusobne odnose, a ne da čekaju da im neko sa neke strane diktira, dakle, odnose. Još jedna stvar, danas se mnogo govori, zapravo faktički možemo reći da je u pitanju ideologija nasilja u porodici. Insistira se na tome da, na primjer, u Srbiji samo zadnjih 20 godina navodno postoji borba protiv nasilja. To prosto nije tačno. Dakle, i u sva ranija vremena, i komunističko, pa i ona pre toga, društvo, porodica, zajednica i crkva su uvek imale mehanizme da suzbiju svaku vrstu patologije. Svi mi znamo gde negde se pojavi neka vrsta zaista istinskog nasilja i društvo je uvek imalo mogućnosti da na to reaguje, ali opet s druge strane osnovna tendencija je bila da se poštuju odnosi u kući i da se muškarac i žena, supružnici, deca uče i postiču da sami rešavaju svoja pitanja, jer ne postoji niko ili država ili bilo ko bolje zna kako ću ja da vaspitam moju decu od mene. Naravno, sem u malim slučajevima patologije kad se na to reaguje. Dakle, kad o svemu ovo govorime, često se pominje ideologija konzervativizma kao noseća ideologija koja 2 veka već brani porodicu od različitih oblika prosvetiteljskih ili kvazi-prosvetiteljskih ideologija koje su po pravilu uvek insistirale da razvijaju porodicu. Porodica je u isto vreme vrlo važno i ekonomska ćelija društva, dakle od priča o primogenituri i zadruzi u našoj tradiciji do privatnih preduzeća. Dakle, po pravilu to je kao i u našim seoskim porodicama, dakle bio prostor u kome se dete uči da upravlja sredstvima, da radi, da pomože, da planira, naravno u onom kapacitetu koje dete može da radi, ali s druge strane, kao recimo u Grčkoj, na primjer, kad pogledate, uđete u, ne znam,
njihovu restoran ili poslastičarnicu ili pekaru, vi vidite onako da je tu bukvalno povezana 3 ili 4 generacije, uključujući slika patrona koji je osnivač i tako dalje, i da je to način kako dete polako uči da je i ono tu deo neke priče i jednog dana uz Božju pomoć ono će nastaviti nešto što su roditelji i možda i dede i babe krenuli pre toga. Naravno, na ovaj model je krenula da napada, da kažemo, modernizacija i ono što treba uočiti, dakle, ja krećem od ovog citata velikog nemačkog mislilaca, filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegela iz 1820. koji je rekao otprilike ovako: građansko društvo razara tradicionalnu porodicu i ostavlja pojedince da se kao individue bore i nose prema drugim individuama. To je bio njegov, da kažem, proročanski pokušaj da ukaže na jednu vrstu promene koje to moderno društvo donosi. Međutim, empirijski pogled, dakle ono što smo videli na sledećih 140 godina, ovo poriče. Dakle, uprkos tim njegovim uvidima, nastavilo se, evropska populacija je nastavila da raste tokom čitavog 19. veka, u meri da je usledila najveće imigracije u istoriji, dakle Evropa i Amerika i Australija i tako dalje. I ono na čemu treba insistirati da je, dakle, doba vladavine Evrope svetom povezano sa oslanjanjem na klasičnu porodicu i na rast evropske populacije. Dakle, uprko svim tim izazovima modernizacije, u sledećih 100-140 godina opstajao je sistem u kome je hrišćanstvo bilo osnova za funkcionisanje društava i u kome je porodica bila jasno prepoznata i u društvu, i u državi, i u svim sistemima organizacije. Naravno, sve to je bilo vezano i za činjenicu da je još uvek postojala velika uloga religije kao vrednostne i moralne osnove svih segmenata života, uključujući i biznis. Dakle, svi znamo da ozbiljan, izgrađen poslovni sistem po pravilu funkcioniše na vrsti poštovanja moralnog ugleda koju preduzetnik ima, a to je uvek bilo vezano i za određenu vrstu religioznog života. Sad, kad govorimo o nekim ideološkim izvorima osporavanja porodice, da probamo da ukažemo na neke od najvažnijih od njih. Vrlo kratko ću, dakle, cela komunistička i anarhistička tradicija, to je najviše, da kažem, sublimirano u čuvenoj knjizi Friedricha Engelsa, koju smo u vreme komunizma svi morali da znamo, dakle, koja se zove Poreklo porodice, privatne svojine i države. I ono na što on ukazuje, otprilike ono što su posledice tog učenja, dosledno izvedenog, dakle, radilo bi se o potpuno slobodnoj anarhičnoj ljubavi, diskontinuiranim trenutnim vezama i o prebacivanju brige i starateljstva o deci na čitavu zajednicu. Dakle, čitava komunistička anarhistička tradicija je smatrala da je porodica nešto što je, kako oni kažu, zatvor ili tragedija za društvo, i u nekoj tradiciji su smatrali da bi briga o deci trebala postane zajednička priča. Dakle, da ja kao roditelj moje dece nemam nikakvo posebno pravo da brinem o njima, nego da bi sve jedno društvo, svako trebalo da brine o tuđoj deci, i to, ja ću vrlo često praviti tu paralelu, ono što se nažalost dešava u zapadnom sistemu i vrednosti i obrazovanja i odnosa, jako mnogo liči na ponavljanje komunističkih mantri. Danas vi znate da je cela ova priča oko zabrane, između ostalog i fizičkog kažnjavanja dece, i to da ne smete da podignete glas na svoje dete, bukvalno liči na onu komunističku ideju da svako treba da brine o tuđoj deci, da to što sam ga ja rodio nema nikakve veze i da je svako pozvan, uključujući i ljudi koji nemaju decu, da meni objašnjavaju kako da vaspitavam svoju decu. Dakle, to je jedna vrsta osporavanja. Drugo, to su ove tradicije, uslovno rečeno, levog liberalizma i socijaldemokratije, dakle, umerene varijanta komunizma, ali sa vrlo sličnim normativnim ciljevima, koji su imali podsticanje izlaska žena na tržište rada, na specijalizaciju i stvaranje karijere. To je, recimo, dovelo dotle da je danas
u zapadnim feminističkim i ovim raznim gender krugovima se vrši pritisak na ženu koja želi slobodno da izabere da bude majka porodice i da ostane, da kao što se nekad radilo, dakle da posveti ceo svoj, dakle, habitus, razvoju i brizi za decu, ne samo dok su mala, nego i kasnije. Tamo, dakle, gde ona slobodno izabere da ne želi da ide da radi, da je dovoljno da možda porodica skromnije živi time što muškarac, recimo, radi i donosi, a da žena investira svoje ogromne kapacitete i ljubav u podizanje te dece, to se postavlja neprihvatljivo. Dakle, ide se ka tome da se ona na silu natera da mora da ide, kao što su već u mnogim državama obaveza faktički da se deca već od 2-3 meseca daju u obdaništa. Postoje države u kojima postoji prinuda da se deca šalju u obdaništa, a da ne smeju roditelji ili bake i deke da ih čuvaju i tako dalje i tako dalje. Dakle, dalje pomenuo sam Francusku i Sovjetsku revoluciju koju su radikalno udarile na tradicionalnu porodicu. Ja ću pomenuti samo neke od instituta koje su ono uveli, recimo uvođenje legitimizacije razvoda, legitimizacija vanbračne dece i podsticanje, dakle, izjednačavanja statusa vanbračne i bračne dece, podsticanje abortusa, takozvanog razvoda bez povoda, dekriminalizacija homoseksualizma i tako dalje i tako dalje. Vrlo značajna ideologija, Alan Carlson smatra je to najuspešnija ideologija 12. veka, feminizam, dakle, koji je uveo tu distinkciju između privatnog i javnog. Oni govore o nekoj etici brige i u feminizmu osnovna ideja je, kako oni kažu, da je privatno političko. Dakle, da ne postoji privatna sfera, da država treba da uđe u sve, da svi treba da se bave odnosima između muškarca i žene, roditelje, dece i tako dalje i tako dalje. Dalje, ono što se sad već naziva politički homoseksualizam, praveći paralelu sa političkim islamizmom, na primjer, a to je izjednačavanje istopolnih zajednica sa klasičnom porodicom, sticanje svih porodičnih prava, mogućnost usvajanja dece, surogat materinstvo, koje se uvodi pre svega da bi oni mogli da nekako dobijaju decu i tako dalje. Recimo, kad pogledate u Hrvatskoj šta se dešava, to je već precizno izveden put. Poslednja mera koju su uveli prošle godine je upravo uvođenje mogućnosti da i homoseksualni brakovi, takozvane homoseksualne zajednice ili brakovi, jer su oni već to priznali, mogu da usvajaju decu. I već postoje opravdane bojazni, pošto, na primjer, i u našoj državi na osnovu raznih stvari socijalne službe oduzmu otprilike oko 3 dece od roditelja svakog dana, dakle, u nekim državama je to mnogo veći broj, naravno, da se sistematski oduzimaju deca od roditelja i da se daju na usvajanje ovim vrstama parova. Dalje, tu su vrlo važno interesi krupnog kapitala, pre svega banaka i velikih korporacija, koji se često poklapaju sa nekim od ovih gornjih grupa, po pravilu svoje resurse, novac, medije, lobiranje, uglavnom stavljaju u funkciju promocije i realizacije njihovih ideja. Otud naizgled paradoksalna stvar da najveće kapitalističke korporacije po pravilu finansiraju ultraleve i radikalno leve ideologije. To je posebno slučaj sada sa ovim velikim, kako se zovu, big tech kompanijama kao što su Google, kao što je Facebook i tako dalje. Znači, tu su najveći kapitalisti i preduzetnici na svetu koji isključivo podržavaju radikalni homoseksualizam, radikalni feminizam, ekologizam i tako dalje i tako dalje. I to zapravo vodi sve u ovu ideologiju takozvanog stanja šoka, u kome vi stalno ljude vrtite, što bi rekli, kao pokusne gumiće, koji više ne znaju gde se nalaze, ni u kom pravcu idu, ni koja je njihova osnova i tako dalje. Tu su naravno i postoji geopolitička dimenzija, dakle strane sile koje preko takvih ideja slabe pojedine države i po pravilu to vodi ka nekoj vrste korelacije sa padom nataliteta, unutrašnje homogenosti, stabilnosti države i prosto države u koje uđe ova ideologija po pravilu postaju lakše za manipulaciju i osvajanje. Vrlo kratko kad pričamo o ovim temama, ne smemo da izbegnemo, ja sam pomenuo tu već temu kulturnog rata. O ideji kulturnog rata priča se već nekih 30 godina, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, ali to se prevelo, kao što sam rekao,
i na sve zemlje Evrope, pa čak i na zemlje kao što je Iran, recimo u Rusiji imate vrlo slične stvari i tako dalje. Dakle, druga polovina 20. veka, posebno 60. godina, obeležena je širenjem ove levo-liberalne ideologije, koju zapravo sve više treba imenovati pravim imenom, to je neokomunizam i trockizam zapravo, i potiskivanje prava tradicionalne porodice. Naš prijatelj Thomas Fleming, dakle, i dugogodišnji saradnik profesora Trivkovića, govori da 10 do 15% ateista u SAD-u kontroliše gotovo sve medije i vlada nad ogromnom većinom hrišćana, i to je jedna situacija u kojoj vi imate sve veće odvajanje između te bankarske, medijske i političke elite u odnosu na običan narod koji pokušava da se odbrani od ideologije koju oni nameću. Dakle, već 20-30 godina govori se o pravom kulturnom ratu koji besni u Americi i evo samo recimo najvažnijih tema oko kojih se spore, to je pitanje abortusa i reproduktivnih prava, onda drugi amandman i pravo na posjedovanje oružja, dalje pravni status i upotreba droga, položaj smrtne kazne, na primjer, koja je i dalje legalna u SAD-u, u nekim državama, dalje obrazovna politika, odnos prema eutanaziji, odvojeno crkve i države, što de facto vodi u SAD-u sve više do proterivanja faktički crkve iz javne sfere, politička korektnost u javnom govoru i tako dalje. Evo kratko da kažemo šta su osnovni segmenti kad govorimo o porodici kao predmetu kulturnog rata i time završavamo ovaj kratki teorijski uvod. Dakle, to su fenomeni porodičnog zakonodavstva i sudske prakse. Dakle, kako ćemo, vrlo je važno pitanje, sve važnije i u Srbiji, kako definišemo porodicu, kako definišemo člana porodice, kako definišemo odnose u porodicu. U Srbiji, recimo, 2005. godine, onako, na brzinu, ja tad nisam imao pojma o tome, recimo, samo mali broj pravnika je vodio račune i ukazao tada na ozbiljne probleme, recimo, kao što je sudija danas Ustavnog suda Srbije, gospodin Milan Škulić. Dakle, tada je uveden novi zakon, porodični zakon koji je danas na snazi, u kome je, na primjer, izbačena ljubav kao osnova braka. Dakle, do tada smo imali, svi znaju koji idu na građansko venčanje, kada su vam govorili da je prosto na osnovu ljubavi vi formirate zajednicu braka. Ta ideja je izbačena. Od tada je zakonski kod nas porodica isključivo interesno zasnovana zajednica. I izbačena je institucija, odnosno institut prevare. Dakle, koji je ranije, kao što znate, postojao, povlačio ne samo moralne i građanske konsekvence, nego i finansijske. Dakle, onaj ko bi bio optužen za prevaru i odgovoran za raspad braka, mora da snosi i imovinske konsekvence, to više nije slučaj. Dakle, i prešli smo na nivo interesne privremene organizacije i to je naravno nešto što je u zapadnim zemljama odavno zaživelo. Dalje, recimo, veliki spor je, vi ste pratili ovu našu borbu protiv nacrta građanskog zakonika, posebno gospodin Zoran Milivojević, poznati naš psihijatar i psihoterapeut, profesor Antonić i tako dalje. To je bila borba oko ideje telesnog kažnjavanja i discipline. Naravno, svako je protiv patološkog maltretiranja dece. To je nešto na što je uvek reagovano i tako dalje. Međutim, sada se ide na to da vi čak i, da kažem, mrki pogled prema deci i bilo kakva vrsta pritiska, a pazite, roditelj po dužnosti mora da vrši pritisak na dete, jer bi ono po pravilu uvek preizabralo da jede čokoladu ceo dan nego brokoli. Dakle, svi znamo, biti roditelj je i jedna privilegija, ali često i muka. U tom smislu i morate da imate povlašćeni položaj da biste mogli da vaspitavate. Svi ovi igrači o kojima govorim podstiču anarhiju, dakle ideju u kojoj će deca od 8-9 godina već da vam objašnjavaju da oni imaju prava, da vi ne možete njih da terate u 11 uveče na spavanje, da on može da izabere da igra igrice ceo dan i tako dalje i tako dalje. Sljedeći predmet spora je definicija braka. Da li je to odnos muškarca žene ili je to sad već nešto drugo. I to je u poslednjih 10 godina u istočnoj Evropi, pre svega Slovačka, Hrvatska, Rumunija, čitav niz zemalja imao seriju referenduma
da bi definisao da ili ustavne promene, kao u Mađarskoj, oni su 2010. godine promenili ustav i uveli jasnu ustavnu definiciju da je brak zajednica muškarca i žene i ništa van toga. Dalje, položaj homoseksualizma, dakle položaj prava homoseksualaca, njihovih zajednica, brakova i tako dalje. Zatim veliki spor oko seksualnog obrazovanja. Da li ono treba da postoji, od koje godine treba da se uvodi i tako dalje. Mi smo, recimo, pričajući o tome 2017. uspeli da sprečemo uvođenje takozvanih obrazovnih paketa u kome je, na primjer, moja ćerka u 6. razredu trebalo da uči kako se koriste lezbijski kondomi. Dakle, ne samo promovisanje te vrste, ajde da kažemo, mi kao hrišćani to smemo, makar u hramu da kažemo da ne budemo kažnjeni bezbožne i problematične ideologije, nego i sam problem seksualizacije dece od ranih doba. Meni je prijatelj, naš isto čovjek koji živi u Breši u Italiji, nedavno su imali situaciju da u 4. oko njih je to, oni polaze malo ranije, to je otprilike deca koja su kod nas 4. razred, kod njih je to 5. razred, imaju čas seksualnog vaspitanja na kome su deci, znači devojčicama, bez najave, puštali porno film. I insistira se na tome da, kako oni kažu, deca danas ranije sazrevaju, da ranije stupe u seksualne odnose, navodno, da moraju da budu rano upoznati. Mnogi drugi ljudi smatraju da se već radi na taj način nekoj vrsti dekriminalizacije i detabuizacije pedofilije, da je to jedan od ciljeva ove agende koja postoji. Dakle, dalje, odnos između privatnog i porodičnog obrazovanja prema javnom i državnom obrazovanju, koliko roditelj ima pravo danas da formira svoju decu ili je pritisak da, ko što rekao, od najmanjeg doba dete mora da ide u sistem državnog vrtića, pa onda obrazovanja i da bude na taj način edukovan. Dakle, i tu je veliko pitanje abortusa, koliko je ono značajno i u Evropi, recimo to je u Poljskoj situacija, a u SAD nedavno je oborena presuda, prošle godine zapravo, koja je 73. godine uvedena i na osnovu koje su 100 miliona abortusa bile izvedene. Ona je, vrlo je bitno da to razjasnimo, u Americi nije zabranjen abortus tom odlukom, nego je prirodno vraćen, ono što je po ustavu, na nivo pojedinačnih država. Neke države će rešiti da kod njih abortus, na primjer, bude zabranjen, dok će, ja mislim, polovina država, recimo liberalnih, ostaviti to da bude dozvoljeno i dakle postojaće pravo izbora, samo što je ono što je ovim urađeno, da se izbegne nasilno nametanje čitavoj hrišćanskoj Americi da mora to da legalizuje u svojim državama. I sad polako da krenem na slučaj Srbije. Dakle, kako ove stvari izgledaju kod nas. Ovo što vidite sada je jedan mural, grafit, dakle, koji stoji u Bezistanu u centru Beograda i ovo stoji kod jedne ulične galerije naših neokomunista. Žena koja je naslikana ovdje je pokojna profesorka sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i zapravo simbol feminističkog pokreta u Srbiji, dakle neko ko je od 70. godina, 75. 6. to krenuo da razvija, gospođa Žana Papić. Dakle, i pogledajte, dakle, taj slogan koji nije slučajno, on je vrlo indikativan. Dakle, piše, princip je da se stalno prekoračuju granice, ne slučajno na latinici, odnosno na gajevici. Nekako kod ovih aktivista nikad ćirilicu ne nalazite, što je vrlo zanimljivo. Sad, zašto je ovaj slogan važan? Dakle, pazite, savremena civilizacija, dakle, postoji, je građena na postavljanju granica i na tabuima, dakle normi, okvira za normalno, produktivno i održivo funkcionisanje društva, države, poretka i populacije. Konačno, 10 Božjih zapovesti upravo to radi. Dakle, ne radite ovo, ne ubijajte, ne lažite, ne kradite i tako dalje. Da bi civilizacija mogla da opstane, ona mora da ima tabuje, ona mora da ima osnovu nečega što je zabranjeno, jer inače se čovjek pretvara u životinju koja sledi sopstvene nagone. Ova ideologija, međutim, svesno želi da to razori, razarajući civilizaciju i čineći društva koje zahvati neodrživim u svakom pogledu, uključujući i osnovni fizički opstanak.
Koliko je to tačno, to najbolje svedoče evropske države danas, u kojima je nažalost ovo zacarilo i u kojima je stopa fertiliteta na katastrofalno niskom neodrživom nivou 1,2, 1,3, 1,4, ispod 1,5. 2,1 je taj neki minimum, dakle po ženi bi moglo da se rađa 2,1 po tim pričama da bi održivost mogla da opstane. Evropa u kojoj je ovo zacarilo, nažalost to je slučaj i kod nas i mi imamo stopu fertiliteta oko 1,5, 1,6 na čitavom Balkanu, čak i kod Albanaca, samo o tome se ne priča, kod njih je stopa fertiliteta takođe pala na evropski prosek i šta više, danas Albanci, to vi u Švajcarskoj najbolje znate ovde, najviše odlaze sad još posebno kako je prostor Kosova, kako ga oni tretiraju, dobio beli Šengen, ja mislim da je to na dobrom putu da one proročke reči oca Tadeja se ostvare, da će oni sami faktički da napuste taj prostor i da odu sa njega. No u svakom slučaju, dakle, radi se o tome da na celom evropskom prostoru stope fertiliteta su pale na neodrživ nivo i zato toliko mora da se uvozi emigracije, jer prosto ekonomski sistem postaje neodrživ. Najveći problem Srbije je naravno takođe ubrzani demografski pad i pražnjenje teritorije koje ima strahovite posledice, uključujući bezbednosne. Neki prijatelji već govore o, da kažem, terminu demografska bezbednost, o čemu treba voditi računa i kakva je naša tragedija, dakle, čisto da ilustrujem, recimo, odnosi Srba i Bugara, ja često i strancima kad pitaju kako to funkcioniše, dajem taj naš primer gde smo se mi sa narodom koji je nama nužno vrlo blizak, da ne kažem najbliži i po tradiciji i po pravoslavlju i tako dalje, proveli smo jedno 100 godina krvavo se ubijajući, ratujući, dakle 130 godina na neki način, uglavnom oko teritorije koja je danas prazna i sa naše i njihove strane. Vi kad pređete, kod nas je naravno taj deo istočne Srbije koji je prelep, dakle od Negotina gore pa do Crne Trave dole, jedan fantastičan predeo, dakle i Stara planina i to je sve prazno. Dakle, vi sa autoputa kad siđete kod Paraćina do Zaječara imate Boljevac, jedno jedino mesto, isto i u Bugarskoj, možda još i gore, zapravo s druge strane, jedini ozbiljan grad na tom prostoru Vidin je pre koju godinu bankrotirao i ima sada otprilike 40% stanovnika onoga što je imao 1991. godine. Dakle, sve do Sofije živog čoveka ne možda vidite, dakle, prosto ilustracija, jedan prostor oko koga smo se ubijali 130 godina, danas je potpuno prazan i sa naše i njihove strane, a kako je to govorilo se, pošto priroda ne trpi, dakle, vakuum, to su divni prostori koji su za ljude koji žive, recimo, u Africi, Afganistanu, vrlo atraktivni, ozbiljno treba početi razmišljati o tome kako tu teritoriju sačuvati. Još jedan veliki problem u Srbiji nije samo naš, naravno, to je nešto što je tradicija, da kažem, ili sistem i mehanizam u istočno-evropskim zemljama. Po pravilu imate centralizaciju ogromnu i vi danas imate situaciju da je 70% BDP-a u Srbiji se proizvodi u 100 km između Novog Sada i Beograda. To ima logike, tu je aerodrom, tu je najveći kapacitet, međutim, to je direktno pogubno po opstanak države, jer ako čitav prostor ostali ima samo 30% BDP-a, onda mlad čovek iz, ne znam, Paraćina, recimo, Kruševca ili istočne Srbije, nema mnogo izbora, nego i on mora da dođe najpre u tih 100 km ili da napusti dalje. Dakle, ovo su sve ogromni problemi koji nisu nerešivi, ali treba o njima pričati, govoriti i razmišljati kako da se obnovi i da se decentralizuje država. U najužoj verziji, dakle, sa ovim su i antiporodični i antipopulacioni sistem vrednosta i vrednosti i hedonistički nemoral koji definišu stavove posebno mlađe i vitalne populacije. Provod, seksualna raspustnost, neodgovornost dominiraju nad idejom dužnosti, patriotizma, odgovornosti i žrtve.
I to je, ako pogledate savremenu popularnu kulturu iza koje stoje ogromne korporacije, vi ćete upravo to videti. Golotinja, seksualizacija čitavog prostora, jer i po pravilu, ono što svi znamo, pornografizacija jednog društva vodi ka opadanju vitalnih energija i ka smanjenju rađanja. Potpuno je netačno, ono su nekad pričali kako će erotsko oslobađanje da vodi navodnom prosperitetu, upravo obrnuto je slučaj, to smo dobro vidjeli. No, kažem, osim tržišnih podsticaja, postoji jasna ideološka agenda protivnika prirodne porodice i svakog rasta populacije. Dakle, krupni kapital, rimski klub preko podsticanja feminizma, neotrotskizma i sličnih ideologija sistematski rade na razaranju prirodne porodice, što je uvek u direktnoj vezi sa opadanjem populacije. Mnogi od tih ljudi, big tech kompanija i ostalo što sam pričao, imaju bukvalnu ideologiju po kojoj je planeta prenaseljena i da na svaki način treba podsticati odumiranje rađanja i smanjivanje broja ljudi na tu zlatnu milijardu o kojoj oni često i vrlo otvoreno govore. Dakle, Davudski forum, Rimski klub, Yuval Noah Harari danas koji je vodeći ideolog, da kažem, čitave te ideologije, otvoreno govore da ljudi ima previše i da je čovek kao biće prevaziđen, da moramo da ga na neki način unapredimo i da smanjimo broj ljudi. U konkretnim terminima mi možemo da kažemo da se u Srbiji posle 2000. godine sistematski vodi rat protiv prirodne porodice. U početku je išao pod firmom reformi bez većih otpora, ali vremenom se formirao jedan front koji se bori protiv daljeg urušavanja porodice, a time i sigurnog odumiranja populacije, društva i države. I ovde ćemo sada proći najvažnije tačke ovog rata. Ono što je vrlo važno reći da ogromna većina naših političara o ovim stvarima nema pojma ili nije ni znala. Posle 2000. godine, kao što znate, bio čitav niz ogromnih problema, od ekonomskih, nevezano od političke garniture, ideologije i tako dalje, gledalo se kako se rešaju problemi Kosova, Crna Gora, odbrana Republike Srpske, kako da se ekonomski proživi i tako dalje. Međutim, ovi ljudi koji su, kako se to kaže, agenti uticaja stranih sila, po pravilu vezani za strane ambasade, su preko političkih partija, preko nevladnih organizacija, preko javnih medija, preko takozvanih ekspertskih grupa, sistematski gurali tu svoju agendu, pa je tako usvojen i ovaj zakon, porodični zakon koji je dalje na snazi, u kome u tom trenutku apsolutno niko, recimo, u Koštuničinom kabinetu ili vladi nije vodio računa. Ono što smo uspeli, to je zaista da to podignemo na nivo ozbiljne teme kojom se ljudi bave danas i gde su i naši političari počeli ozbiljno da vode računa o tome šta se na ovom prostoru dešava. Dakle, ajde da prođemo samo ove neke najvažnije faze. Krenulo je sa brzim izmenama krivičnog zakona 2001. godine, kojim je na ideološki način uvođen taj institut nasilja u porodici, kojim je otpočet talas mera, kojima se država sve više mešala u porodične odnose i nametala sebe kao arbitra za sva moguća pitanja za regulisanje međusobnih odnosa između članova porodice. Zatim je došao ovaj porodični zakon iz 2005. koji je i dalje aktuelan, kao što sam pomenuo, ukinuta je institut prevare, ljubavi kao zakonskog elementa braka i tako dalje i niz izuzetno problematičnih rešenja, uključujući način na koji se definiše član porodice, nema vremena za tu vrstu detalja. Uz nasilje u porodici dolazi ceo sistem sigurnih kuća, propagande o porodičnim domovima kao mestima gde navodno dominira nasilje. Dakle, kao da smo mi svi manijaci, dakle, i samo žene i ja gledamo ko će koga da prebije, da decu maltretiramo i tako dalje. Recimo, u ovom, pomenut ću posebno taj sistem, kako se to kaže, kako su ih nazvali, obrazovnih paketa iz 2017. u kome je osnovna poruka bila sledeća, citiram: sve nas uče kako je porodica navodno sigurna luka, a porodica je zapravo najopasnije mesto u društvu za život. Pa ste tu monstruoznu formulaciju koju je neko hteo da uvede našoj deci kao ideologiju. Dakle, imali smo ceo ovaj, reformisani sistem socijalnih službi, gde se počelo od fakulteta, raznih domaćih
i stranih edukatora, pojavljuje rad sa radnicima, propagira nova antiporodična ideologija, postiču razvodi, strahovito je skočio broj razvoda u Srbiji, ja mislim da je u Vojvodini recimo to na nivou maltene polovine, a u celoj Srbiji negde oko 1/3. Na prostoru Evrope, danas i Evropske unije, više od polovine brakova se razvede. Imamo slučaje, recimo, SAD koje su napredne u tome, posebno je crna populacija ugrožena, preko 60% dece iz crnih zajednica i brakova raste uglavnom bez oca, dakle, što ostavlja ogromne posledice, nije to nužno uvek sve, ali po pravilu deca iz takvih porodica imaju ozbiljne probleme u socijalizaciji i tako dalje. Dakle, čitav niz novih problema koji se otvorio. Zatim, 2010. godine bio je propali pokušaj uvođenja zakona o pravima deteta, koji je rađen pod okriljem tadašnje kancelarije zaštitnika građana Saše Jankovića. Radilo se izuzetno opasnom predlogu koji je promovisao faktički anarhiju, smanjenje mogućnosti kontrole vaspitanja dece i širenja njihovih prava u odnosu na vaspitača. Ono što je, recimo, tragično i ilustrativno za ovaj pokušaj, ja sam bio jedan od ljudi koji je vodio kampanju tada prvi put protiv toga, imate sistem u kome u tom zakonu kao adresati prava se pojavljuju deca, a adresati nosioci onoga ko treba da štiti prava dece isključivo država. Gde je roditelj u tom nacrtu zakona bio postavljen isključivo kao potencijalni prekršilac zakona i neko ko teroriše svoju decu i onda država mora da štiti tu decu od njihovih roditelja. To je jedna monstruozna priča zaista i kažem, prvi put smo tada, javnost se ozbiljno organizovala i sprečila preko peticije javnih nastupa da se ovaj opasni zakon donese. Međutim, on se ovih dana ponovo najavljuje. Ono što je fantastično, ovi ljudi koji stoji iza toga, ambasade, njihovi agenti, što kaže, mi ih izbacimo kroz vrata, oni onda pokušaju da dođu kroz prozor, kroz zakone o socijalnom delovanju, kroz obrazovne zakone, jer oni da kažemo, hobotnica, dakle, Olimpije svuda prosu svoje pipke. Malo pre kad smo razgovarali kod nas, to nema veze mnogo sa time da se radi o partiji na vlasti ili partiji opoziciji i tako dalje. Radi se o jednoj neformalnoj partiji ljudi koji se šire i koordinišu i sistematski rade na toj agendi. Dakle, mnogi od tih mera, nažalost, su posle vraćene kroz zakon o zdravstvenoj zaštiti, građanski zakonik i tako dalje. Podsjetimo se, recimo, tog monstruoznog predloga da devojčica od 15 godina može da se, kako oni kažu, podvrgne medicinskoj intervenciji, na primjer abortusu, i da zakon zabrani doktoru da o tome obavesti njene roditelje. Dakle, to je jedna strašna stvar koja direktno radi na seksualizaciji i na suzbijanju prava roditelja da za početak kontrolišu reproduktivna prava svog deteta i ono što je, nažalost, veliki čest slučaj, da devojke koje kad su mlade i ne znaju da abortus nije nešto što bi rekli odeš pa to nema nikakve posledice, da mnogi od njih u kasnijim godinama kad žele da postanu majke zbog jednog ili više abortusa to više ne mogu da rade. Dakle, svaki abortus je nasilje, ne samo što je ubistvo, nego je nasilje nad unutrašnjom fizičkom prirodom te žene, nije uvek tako, ali nažalost u mnogim slučajevima, ja znam puno slučajeva u kojima žene posle nisu mogle da imaju decu. Dalje, 2011. godine objavljena je takozvana porodična knjiga građanskog zakona sa nizom izuzetno kontroverznih mera i oko toga je zapravo najveći rat vođen. Umesto kodifikacije običajnih i nasleđenih odnosa, zakonodavci su stavili kao cilj reformu porodičnih odnosa, nasilno pokušavajući da izmene određenja roditelja, porodice i tako dalje. Dakle, sam nastup, sama ideja revolucionisanja porodičnih odnosa je naravno sam po sebi loš, štetan i tako dalje. Tu je bila i ova zabrana fizičkog kažnjavanja koja izjednačava nasilje sa zlostavljanjem, zatim bioetičke mere poput uvođenja eutanazije, surogat materinstva i tako dalje, širenje prava deteta u odnosu na roditelje, što je započeto i onim ranijim promjenama porodičnog zakona. Na primjer, to je zanimljiva priča, mogu kasnije u debati, mi imamo čisto ilustrativno.
pitanje odluke deteta, na primjer, kao što moj sin ove godine treba da upiše srednju školu, je postalo ozbiljno pravno pitanje koje se različito reguliše u različitim sistemima u Evropi. Imate, pazite, nekad je bilo normalno da to uopšte ne reguliše zakon, nego kad dođe dokle vi sednete sa svojim detetom, kao što ćemo mi sad s njim, da vidimo šta bi on hteo, u kom pravcu da ide. Naravno, tu roditelji ponekad manje, a nekad više imaju neku konstruktivnu ulogu, uglavnom dete razmišlja i to. U suštini porodica zapravo sama s njim odluči gde će on ide. Sad je to, međutim, postalo ozbiljno pravno političko pitanje. I imate rešenja razna, na primjer, ima država u kojima roditelj ima prioritet, a dete, da kažem, ima konstitutivnu ulogu. Onda, recimo, imate u Češkoj zanimljiv primjer, kratko ću, neću da vas dalim, ali je zanimljiv kuriozitet. Češki zakon, na primjer, definiše da roditelji i deca imaju jednako pravo prilikom izbora srednje škole i da ukoliko ne mogu da se dogovore, sud mora da odluči ko je u pravu. Ne šalim se, znači. Srbija ima još luđe rešenje od toga. Kod nas u zakonu stoji da dete samo donosi odluku oko toga koju će srednju školu da upiše. Dakle, šta to znači? Ako moj sin reći, na primjer, da ide u Heidelberg, da upiše, ne znam, srednju školu ili da dođe u Cirih, ja bi valjda kao roditelj morao da izađem u susret njemu. Naravno, sve te stvari koje u Srbiji se najčešće koji zakoni ne primenjuju, ali je potpuno suluda tendencija u kojoj vi roditelju oduzimate bilo kakvo zakonsko pravo da on odlučuje o budućnosti sopstvenog deteta. Dakle, i prosto, naravno, širenja prava za gej i lesbo osobe, pominjanje gej brakova u tom nacrtu, surogacije za osobe vanbračne zajednice i tako dalje. Šta se desilo, međutim? Tada već ono što smo počeli da radimo 10. godine, tad smo napravili ozbiljan front do 2014-15. Napravili smo jednu vrstu mobilizacije javnosti, veliku debatu i uspeh da se ovaj predlog skine sa dnevnog reda. Dakle, uspeli smo u 3 navrata, oni su ga vratili 2015. delimično korigovan, opet smo pokrenuli kampanju, zatim je poslednji pokušaj bio 2019. sa još radikalnim rešenjima, poput komercijalizacije, surrogacije, posebnog zakona u eutanaziji koji uvodi licenciranje izvršitelja i tako dalje. I država je nakon naše intervencije konačno povukla ovaj štetni nacrt i ukinula komisiju posle 16 godina, što mislim da je veliki uspeh čitavog tog neformalnog fronta, da pomenem ljude kao što su Vlada Dimitrijević, Baner Istivojević, Miloš Stanković, profesor Antonić, takođe ja, i na neki način učvrstili smo taj front i rad. U isto vreme smo pokrenuli ono o čemu sam pričao sa gospodinom Negrom danas, dakle, na povezivanju sa međunarodnim mrežama odbrane porodice od Sjedinjenih Američkih Država do Rusije. Svuda postoje sve više organizovane grupe ljudi, takozvane pro-life ili pro-porodične, koje sve više pokušavaju da se povežu, da jedne drugi pomažemo, recimo Svetski kongres porodica, Alijansa za odbranu porodice u Evropi i tako dalje, i zaista to počinje da deluje sve ozbiljnije i da imamo sve više uspeha. Zatim je došao ova već pominjena pokušaj takozvanih obrazovnih paketa 2017. Dakle, radilo se o 10 knjiga koje su oni preveli iz vjerske i gde je trebalo da idu posebni udžbenici za srpski jezik, za biologiju, za istoriju, za fizičko vaspitanje, u kome bi promovisali, pominjao sam već tu upotrebu, antiporodičnu ideologiju, transseksualna, transgender prava, LGBT prava i tako dalje. Mi smo uradili vrlo ozbiljnu kampanju i uspeli smo da u roku od nedelju dana napravimo, dakle, situaciju u kojoj je ministar rekao posle nedelju dana da je tu bilo preterivanja i da ako oni neće da urade reviziju od toga, cela priča se kompletno skida sa dnevnog reda. Naravno, oni su posle toga istu stvar uvalili u ove udžbenike u biologije, a čak i u udžbenicima istorije sve više imate guranje transgender prava ili LGBT
ljudski pravo, što nikakve veze sa istorijom nema, ali oni ljudi rade sistematski i suptilno na tome. Dakle, nakon ove kampanje odustalo se, međutim, novost je početak progona ljudi koji su kampanji učestvovali. Ja sam imao tu privilegiju i, da kažem, zadovoljstvo da budem prvi na udaru. Dakle, poverenica za gospođa Brankica Janković je pokrenula proces protiv mene. Ja nisam, odbio sam s indignacijom i da se izjašnjavam oko toga i rekao da prosto ono što je, da mi ispod časti da ja objašnjavam sad svoje stavove tamo, da imam ustavom zagarantovano pravo i na slobodu mišljenja i na slobodu naučnog rada i na kraju sam proglašen za LGBT diskriminatora javno, tako da imam i ozbiljna priznanja za svoj rad ovoga tipa, da se malo našalim. Ja, srećom, mene nisu na sud, ali te nisam imao tu vrstu mučenja koje su moje kolege imale. Međutim, nakon toga, profesor Vane Ristivojević, koji je donedavno bio dekan pravnog fakulteta, protiv njega je pokrenut postupak zbog njegovog mišljenja povodom javne rasprave o jednom zakon o sprečavanju nasilja, gde smo i on i ja i još par ljudi rekli da će to da dovode upravo, kao što smo i trebali, do povećanja, nažalost, nasilja u porodici i veći broj ubistava, jer je potpuno pogrešno napravljen zakon. Međutim, oni su pokrenuli postupak protiv njega koji je trajao 3-4 godine i na kraju je na kasacionom sudu konačno presuđeno da je on čovjek radio svoj posao. Inače, ta presuda je vrlo važna i za neke buduće stvari, jer je potvrdila prosto slobodu naučnog rada i slobodu javnog delovanja. Tu je takođe pokojni profesor medicinskog fakulteta Bane Filipović, koji je umro međuvremeno za vreme korone, i najgore je prošao naš mučeni brat, dr. Vlada Dimitrijević, koji i dalje ima aktivan sudski spor, dakle, u kojeg ga maltretiraju, on iz Čačka mora da dolazi, da plaća advokata i tako dalje. Dakle, to su zaista strašne stvari, a svi mi smo kažnjeni zbog toga što smo branili prava. Branili smo zakon, branili smo ustav, branili smo prava naše dece i prava porodica, ali šta radimo, što kaže, takav je sistem, pa se borimo. Dalje je došao ovaj zakon i evo polako, već sam odužio privodnim kraju, imali smo zakon taj o sprečavanju nasilja u porodici 2016. koji je direktno protiv ustava i koji je onako na brzinu provučen da opet preko leta, kad opet ni političari ni ljudi u javnosti nisu mogli da vide o čemu se tačno radi, on recimo direktno krši pravo na imovinu i nepovredivo stane i tako dalje. Kao što smo i najavili, on je izazvao očekivano poplavu međusobnih prijava, tužbi, povećanje broja razvoda, povećanje optužbi bračnih partnera za nasilje, uključujući čak i monstruozne optužbe jednog drugog za navodno seksualno nasilje prema deci, jer dakle, lažna optužba kod nas u zakonu ne povlači nikakve konsekvence, što je takođe monstruozno. Znači, ako ja optužim svoju ženu za neku vrstu priče, to je, ja bi sutra, ako se pokaže da sam lagao, trebalo da odgovoram. Kod nas to ne postoji kao, a nije samo kod nas, to su zakoni koji su prepisani, na primjer, iz Španije. Moj jako dobar prijatelj je pre 4 godine prošao pakao u Španiji, gde je morao on da dokazuje, prvo je 2 noći u zatvoru, priveli su ga jer je po zakonu to oni dele, prave razlike između, kako oni kažu, violencija de género i violencija domestika. Dakle, porodično nasilje, domaćinsko nasilje, dakle, je kad žena tuče muža, a kad muž tuče ženu, onda je to posebno i zove se violencija de género, gender violence ili gender nasilje, i tu automatski vas hapsti žandarmerija bez ikakve provere i uvodi se ono što Srđe jako dobro zna, da je institut, i on sve više, koji je poznat samo u totalitarnim državama, da vi morate da dokazujete da niste krivi. Dakle, to je monstruozno, ali to sve više ulazi u pravne sisteme zapadnih država koji su nekad bili liberalno-demokratski. I kod nas, po zakonu o diskriminaciji po ovom, po kome su i mene progonili, eksplicitno stoji da je teret dokazivanja da nisam kriv na meni. Mislim, ja treba da dokazujem da nisam kriv. To je suludo. Dakle, i to je jedna od stvari iz komunističkog nasleđa protiv koje ponovo moramo da se borimo.
Dakle, jedan primjer, samo i polako završavam šta se dešava, to je slučaj u Nišu, dve porodice nekako isto vreme se desilo, gde su muškarci, pošto i oni naučili sada, pa prijavili žene za porodično nasilje nad njima. Dođe, sad je policija i socijalni razlik automatski dolaze, po pravilu bez razmišljanja određuju 48 sati udaljavanja tog optuženog bratnog partnera iz kuće i posle 48 sati sudija ima pravo da odredi još mesec dana da budu van toga. Šta se desilo? Dakle, međuvremenu dok su bili mesec dana te žene udaljene, ostvarili su kontakt sa muževima, videli se, pomirili se, oni se vratili kući i kad su oni otišli da prijave, dakle, da su se, što bi rekli, medijacije i pomirili, vratili, sudija ih je osudio na po 3 meseca zbog kršenja zabrane prilaska. Znači, vi imate jednu situaciju, to je iz feminističkog nasleđa, gde se podstiče broj razvoda. Dakle, umesto da radite na medijaciji, recimo ta Istanbulska deklaracija, oko koje ću posle da pričam, eksplicitno navodi, ona obavezuje sve države Evrope koje joj priđu, navodi zabranu medijacije. Dakle, zabranu da država podstiče na izmirenju bračnih partnera, ne obrnuto, ona traži što veći broj razvoda i što više samohranih roditelja i tako dalje, što je zaista van svake pameti. Vrlo kratko, dakle, kakve su posledice? Popularna kultura, kao što znamo, reality i ostala ludila u potpunosti slede ovu ideologiju, propagira antiporodične modele, imamo punu pornografizaciju društava, govorim u globalu, ne samo kod nas, dakle preko reality programa, tabloidizacije, primitivizma, odsustva čednosti i tako dalje. Sve to je dovelo do radikalnog nastavka pada nataliteta kod nas. Recimo 2016. imamo najmanji broj rođene dece od 1918. Dakle, ratne godine. Strategija za podsticanje rađanja 2018. godine je onako formalno doneta, ista je kao ona od pre 10 godine, isto se zove, samo je proširena za neki 50%, ona ne pominje ni crkve, ni džamije, ni saradnju sa verskim zajednicama, ali detaljno razrađuje strategiju za poboljšanje uslova za oboljenje abortusa, na primjer. Na 3 strane u strategiji, dakle, koju imamo, to je onako prošlo pro forme, kad smo mi ukazivali na to da je to, onda medije prosto vas zatvore, više ne možda nigde dođete i više ljudi nemaju pojma šta se s tim dešava. Zatim je bio ovaj paket takozvani Čomićkini zakon iz 2021. Jedan od tih je ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti protiv koga je patrijarh i govorio, dakle, i koji se sada nalazi pred Ustavnim sudom. Dakle, u pitanju je spor i ovo je vrlo bitna borba da konačno taj vrlo štetan zakon ukinemo. On je zaustavljen 2 puta pre toga, vodili smo kampanje, međutim, pod okriljem korone, tada nismo mogli to da zaustavimo. Zaustavili smo zakon o istopolnim zajednicama i izmene zakona o zabrani diskriminacije, to je član 18 bio, koji je predviđao, pazite, da čak i sveštenici i verska lica koja bi van crkve govorila, na primjer, o Sodomi i Gomori, bili bi predmet tužbe i proganjanja. Dakle, ideja je bila da u Sodomi i Gomori, na primjer, sveštenik može da govori samo u hramu i samo za vreme službe. Čak i van službe bi to bilo kršenje prava, navodno, homoseksualnih ili onih drugačijeg usmerenja. To smo isto uspeli da eliminišemo, međutim, kažem, ovaj zakon o radnoj ravnopravnosti nismo i ono što je vrlo bitno, to je ovo do čega dolazimo, to je doba početka interesovanja naše crkve, Bogu hvala za ovu problematiku. Postoje jasno razumljivi istorijski razlozi zašto je crkva do skoro izbjegavala detaljnije da se ovim stvarima bavi. Ima malo, iskreno mogu da vam kažem, i generacijske priče, ja sam probao sa pokojnim patrijarhom da razgovaram o tome, međutim, on je prosto bio okupiran pitanjima kao što su Kosovo, kao što je, recimo, Crna Gora, Republika Srpska, tim velikim temama i prosto sa njim priča o surogaciji, na primjer, u eutanaziji, nije mogla da dovede, on prosto nije mogla da isprati sve to. Neki ljudi, poput, recimo, pokojnog mitropolita Amfilohija, su se bavili pitanjima abortusa dosta, ali generalno za ove stvari
nije bilo vremena i razumevanja. Mislim da sada dolazi jedna generacija mlađih episkopa, uključujući vašeg episkopa ovde, gospodina Andreja, samog patrijarha, ne znam, recimo, sjajnog vladiku Timočkog, malo da ga promovišem, pošto je i moj prijatelj, ja da kažem, ali vrlo otvoren za ovu priču, vladike Arsenija Niškog i tako dalje, a ne pominjem i mnoge druge koji jako dobro razumeju ovo i mislim da je ovakva poslanica patrijarha za Vaskrs, koji u prvi plan naravno stavlja pitanje Kosova, o kome je crkva vrlo jasno istakla svoj stav. Dakle, i s druge strane ove teme opstanka, demografije i zaštite porodice, to su dva apsolutno najvažnija pitanja i vrlo je važno da je crkva zauzela tu vrstu stava. Konačno pomenuo sam ovu komisiju za čišćenje udžbenika biologije za 8. razred od takozvane kvir propagande i mislim da smo na dobrom putu, što bi rekli. I da zaključim, u ovom trenutku država, zbog svih stvari, ajde ja kažem, u kojima je okupirana, malo pre smo pričali, pritisci i oko Kosova i oko uvođenja sankcija Rusiji su ogromni. Tome treba realno voditi računa. Dakle, Srbija je dalje uz Bosnu i Hercegovinu, zahvaljujući Republici Srpskoj, jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Ogroman je pritisak i oni onda pokušavaju na drugim nivoima da dobiju mesto. Međutim, kažem, još uvijek država se ne bavi ovim stvarima dosta ozbiljno. Imamo, recimo, dobre primere kao što je ministar Krko Babić koji je pokrenuo priču o obnovi zadruga i neke programe kao što je u Vojvodini, gde mladi parovi koji žele da se vrate na selo mogu da dobiju subvencije i tako dalje. Crkve i verske zajednice do sada su bile deklarativno zainteresovane, uglavnom u praksi nije bilo dovoljnog angažmana. Velika tragedija je, koliko god je kontroverzan bio pokojni muftija Zukorlić što je otišao, je čovjek koji imao jako dobro razumevanje ovoga i upravo negde u doba Čomićkih zakona napravili smo jako dobar kontakt, jer kažem, sve više muslimana prati šta mi radimo ovde, meni se ljudi iz Sarajeva javljaju, portali njihovi prenose ovo sa velikim poštovanjem, gledaju na našu borbu za porodične vrednosti i kažem, recimo, muftija je u Skupštini tada sve ono što smo mu poslali kao pravne analize, materijale iskoristili bio najozbiljniji glasnogovornik. Ja se nadam da će i drugi ljudi, jer njima je porodica na prvom mestu, dakle i oni vide koliko smo svi ugroženi time. Dakle, postoji ovaj alternativni front prijatelja porodice koji radi na voluntarističkoj bazi, bez ikakvih finansijskih sredstava i pomoći. Nažalost, i dalje u Srbiji bogatiji ljudi ne smeju da pomažu ovakve stvari. Ja sam imao, recimo, mi se javi čovjek i kaže, ja bi nešto malo pomogao, molim vas da se ne pominje po ime, ne ide u javnost, reko, ne brinite, sve razumemo, plaše se od ambasada, od raznih takvih fakata, ali uprkos tome mislimo da je narod pre svega masovno na našoj strani, da narod obično vrlo dobro razume, sveštenici takođe, puno smo podrške imali u svojoj ovoj borbi, pa i od pojedinih episkopa, kao što je Nikanor, kao što je Ilarion i tako dalje i tako dalje. U parlamentu nema ozbiljnih snaga koje bi nažalost davale takve predloge i izborili se za promociju takve politike. Otud, kažem, mi možemo da zaustavimo loše predloge, ali još uvijek nemamo snagu da, na primjer, imamo neki fond, da okupimo dobru ekipu pravnih stručnjaka i da onda mi možemo da predložimo jedan dobar, alternativni, hrišćanski zasnovan predlog porodičnog zakona, na primjer, ali, što bi rekli naša braća, inšala, doći ćemo i do toga, ako Bog da. I uprko svemu, kao što je to dobri otac danas govorio na službi, dakle, otac Simeon, borba, uprko svemu, uz nadu da će se globalno menjati trendovi, a onda će i nama, naravno, mnogo lakše. Nama bi bilo lakše u Srbiji kada bi prave vrednosti dolazile iz Evrope, a ne ovo što ambasade danas promovišu. I da završim time da mislim da i crkva i dijaspora i rasejanje može biti vrlo važan činioc u ovoj borbi. I vaše iskustva i ono što vi možete da prenesete ljudima kod kuće i ovde i od velike važnosti, bitno je, kažem, koliko god možemo da se izborimo, da imamo programe, da deca vaša dolaze kod baba, deda, kod nas. Mi smo dali jedan predlog da, na primjer, država pokrene letnje kampove ponovo u kojima bi deca mogla, kao što je, recimo, naša Srbija radila vrlo lepe kampove sa decom iz rasejanja. Danas postoje neke ideje da se obnovi nešto od toga.
tako je, razni kampovi, ima prostora i da tu decu formiramo i u identitetu vezanom za nas, ali i kao naravno dobre ljude, što je bitno, ali i kao Srbe, porodične ljude. Ja verujem, uprkos svemu, uprkos ovoj činjenici da je prosek godina danas na našim prostorima oko 43-44, ono što Englezi nazivaju median age, što je manje više evropski prosek. Podsjećam uvek na položaj Srbije i Beogradskog pašaloka u 18. veku. U jednom trenutku to je bio prostor na kome je živilo svega 50.000 ljudi. Kad su otišli ljudi i sa Kosova i posle raznih ustanaka, Kočine krajine i tako dalje. Uz Božju pomoć sve se to naselilo, obnovilo i kao što treba da znamo, postoje ciklusi, nekada se ljudi više rađaju, nekada manje. Ja se nadam, uz Božju pomoć, ako Bog da sačuvamo ideju, makar šta branimo, dakle da će u nekim boljim uslovima naša deca ili njihovi potomci ponovo moći da obnove onu divnu zemlju, odnosno zemlje, da kažemo, i Republiku Srpsku, posebno bi o njoj mogla pričam, tamo su isto veliki demografski problemi, cela Hercegovina nema 60-70.000 ljudi danas, Crna Gora po nekim procenama pala je na ispod 500.000 ljudi i tako dalje, ali uprko svemu tome, uz Božju pomoć daće Bog da se sve to obnovi i da ponovo budemo ozbiljan, hrišćanski i bogat u ljudima narod, ako Bog da. Braći i sestri, izvinite što malo odužio, ali nadam se da je vredelo da odvojite svoje vreme koje inače provodite s porodicom, što kaže, to je najvažnije, da u praksi se borite za te vrednosti. Hvala vam puno što me saslušate danas. Hvala na ovom zaista divnom i lijepom predavanju na sistematizaciji svih tih problema koji nas trebaju. Najbolje se vjerovatno svi smo nešto načuli i gledamo, ali ovako sistematski mislim da ja nisam imao priliku ovako da to čujem i zaista zahvalim se na tome. Dodao bih samo jedan na početku, znači porodica, to je u stvari božanska ustanova. Bog stvori Adama, kaže vidi Bog da nije dobro da Adam bude sam, pa mu stvori ženu, nego u družicu i reči im, kaže, rađite se, množite se, napunite zemlju. Dakle, prva najmanja jedinica, to jeste porodica, božanska ustanova, tako da kao tako nikad ne treba da je kvarimo. A opet, što se tiče onih prelazaka granica, mi smo imali prvo jednu zapovijest, a to je zapovijest o postu, onome kaže, ne uzimajte sa tog drveta poznanja dobra i zla. Šta smo radili? Pristupili smo tu jednu zapovijest, posle toga smo dobili 10. I tako što kaže dok prelazimo granice, ako ih prelazimo, znači sve više i više će se nametiti tih nekih odluka, zakona i svega toga, kaže zato u našim srcima da nosimo tu hrišćansku istinu o božanskoj ustanovi porodice i da budemo svjesni, mi smo u stvari vjerovatno te generacije, što kaže mlađe od mene i starije, koje smo odrasli, da kažemo koliko toliko nekoj normalnosti. Mi to sad znamo i koliko nam to prijeti opasnosti, međutim, ako naša djeca odrastaju u toj nekoj nadrealnoj realnosti, nametnutoj nenormalnosti, koja je u stvari normalnost o sadašnje vrijeme, onda je to problem. Zato što, kažem, moramo da se borimo svim silama da našu djecu vaspitamo u našem hrišćanskom duhu, hrišćanskoj tradiciji i onda, što kaže, ako smo tako u porodici, to je najmanjoj jedinici i svake države i na kraju krajeva i crkve, onda što kaže svakako da se moći boriti sa svim izazovima koji nam dođu. Ali treba da se ujedinimo i da slušamo što kaže da se trudimo i borimo, kao što reći da se imamo. Hvala vam još naput na predavanju, hvala gospodinu Savljeviću. Da postavimo se na predavanju. Sad ja mislim ako neko želi da pita neko pitanje. Ja sam tu, slobodno. Evo tu, kao što rekao ste, knjiga doktora Đurković je tu, ako neko želi da uzme da podrži njegov rad i tako da biće sa posvetom, potpisom. Evo gospodine ovdje, koliko vidim, izvolite. Hvala na lepom predavanju. Ne treba. Čujemo se. Da, spominjali se kratko te grupe ljudi koji gledaju to u Srbiji i naravno tu postoji neka hijerarhija, ti ljudi su negdje u toj hijerarhiji. U principu imam dva pitanja koje su verovatno vrlo povezana.
Prvo pitanje, gde je glava te zmije? Ko su ti ljudi koji guraju tu ideologiju i da li vi mislite da ti ljudi koji guraju takvu ideologiju, da li oni to rade iz ubeđenja ili je njima jasno koliko je to pogubno? Da li su to, pošto bilo je ljudi kroz istoriju za koje verujem da su oni verovali, Bertrand Russell imao slične ideje i gurao je slične glupe ideje, za koje verujem da je on verovao da su istinite i da tako ljudi treba da rade. Da li vi mislite da je trenutno glava te zmije, da li oni to radi iz ubeđenja ili su to neki drugi interesi tipa financijske prirode i slično? Pa, ako bismo uradili, sad ima, kad govorite o glavi zmije, na primjer u Srbiji, to je jedna stvar. Jel se čujemo, treba mikrofon? Ja mislim da ne treba u principu, dosta sam glasan što kaže, iako smo Srbijanci od 1796. ostoje taj dinarski onako, što bi rekli, te se čujem i u sledećem selu tamo, da se malo našalimo. Pazite ovako, mislim, nije problem, ajde da ustanemo, još lakše ćemo se čuti. Dakle, postoji stvarna glava ždaje na zapadu, realno. To su, ja sam probao da definišem i korporacije i uslovno rečeno, ne mogu kažem ne vladine, nego nadvladine organizacije, kao što su Bilderberg grupa, Trilateralna komisija, Rimski klub, to nisu nikakve, što kažu, danas su to, imate recimo najozbiljnije izdavačke kuće u Britaniji, imaju knjige kao Routledge o Bilderberg klubu, to evidentno postoji, dakle, to su forumi u kojima globalna elita razmatra kuda da usmerava sve. Oni imaju svoje ispostave u Srbiji, to su pre svega ambasade. Dakle, to je, pazite, Antony Blinken, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, je nastavio tamo gde je Hillary Clinton stala 2010. godine, kad je proglasila promovisanje de facto duginih boja kao osnovu strategije delovanja Sjedinjenih Američkih Država u svetu, po cenu pretnji, dakle, čak i vojnim intervencijama državama koje to odbijaju. I sad imate recimo situaciju da je Blinken prve godine svog mandata naredio da sve američke ambasade u svetu, pazite, uključujući države poput Ugande, na primer, u kojima je homoseksualizam i deli krivično delo. Šta god ja mislio o tome, ali to je pravni poredak te države, on je naredio da i tamo moraju zastave duginih boja da se istaknu tog dana, a ove godine, mislim, Srđe će mi ispraviti, je proširio na čitavu nedelju, dakle, Ponosa i tako dalje. Dakle, evidentno je, ili dobar primer u Sarajevu, pre 2-3 godine, pre korone, je organizovana prva gej parada, gde u procesi, to je stvarno onako, više ima policajaca nego učesnika i bilo je čak 17 stranih ambasadora koji su došli u kolonu da mašu zastavice i tako. Prema tome, evidentno je gde je izvor toga. I samo jedan mali detalj, do koje mere ide disfunkcionalnost američke spoljne politike u duhu ove ideološke obsesije. Poslednji posting američke ambasade u Kabulu, pre pada Kabula pod Taliban, bio je proslava LGBTQ raznolikosti i ponosna fotografija američke ambasade u Kabulu iz jula prošle godine sa zastavom duginih boja. To što je umeđu vremenu kolabirao Afganistan, to što su umeđu vremenu Talibani zauzeli aerodrom i što smo imali one scene haosa, nisu bile ni tu ni tamo. Poslednji hrabri ura američke ambasade u Kabulu pre pada bio je proslava LGBTQ zajednice u Afganistanu. Što je monstruozno zaista. Dakle, to je jasno gde. Imate čitav niz onda. Sad, kako to njihovo funkcioniše prema unutra? Malo pre smo pričali, dakle, imate od nevladinih organizacija koje se debelo finansiraju za to. Imate ono što je veliki problem, korupciju na univerzitetima i naučnih radnika, koji projekte dodatne za ono što rade mogu da dobijaju, dakle, isključivo ukoliko prijave takve teme. Za to se daje kapom i šakom. Dakle, pa skoro mi jedan čak, uslovno rečeno, liberalno orijentisan izdavač u Beogradu, koji ima lepe knjige, rekao, kaže, vidi, mnogo toga mogu, ali to stvarno neću. Međutim, kaže, oni mi nude novac samo za tu vrstu literature. Koliko je, dakle, cela priča ona. I oni imaju svoje agente uticaja, koje guraju vlast, koje guraju
na sve nivoe, dakle, koji guraju ministarstva, dakle, prave jednu mrežu u kojoj, kad vi kažete da li je izvor vera u to, ima i ljudi koji veruju, ima i istinski ljudi koji veruju da je to, ne znam, budućnost i tako dalje. Mislim da je mnogo veći deo onih koji su tu zbog finansijskih interesa i koji bi sutra vrlo rado se okrenuli na neku drugu stranu koliko bi neko dao novac. Dakle, ima tih korisnih idiota, ali ima i ozbiljno, precizno plaćenih ljudi i tako dalje. Međutim, ono što je dobro, što je to bukvalno jedna vrsta ozbiljno organizovane, dobro finansirane, a vrlo ograničene grupe ljudi koja nije zaživela kod nas. Naravno, oni guraju na svaki način, ali to i dalje se osjeća kao neka vrsta bolesti, neka vrsta nasilja. S druge strane, ono što je veoma opasno, pre svega za Beograd sam čuo u nekim umetničkim školama, pojavljuje se među decom koji imaju 14-15 godina, dakle, da eto eksperimentišu, nije to veliki broj, ali postaje pomodno, jer je cela priča koju oni pokušavaju da naprave, da je to navodno fancy, pomodno, da je u redu eksperimentisati i tako dalje. Da je cool to, da ste transgender i tako dalje. To kod nas još uvek ima minimalne, da kažem, neke posledice. Međutim, ono što je recimo stvar o kojoj treba razmišljati, da je Beograd već dugo vremena postao meka u Evropi za promenu pola. Dakle, i to se radi uz podršku državnih zdravstvenih fondova ili, recimo, imate ove svetski poznate neke, sećam se da je sin od Cher, koji je postao ćerka, dolazi u Beograd i tako dalje. Dakle, to je... Nije obrnuto. Ne, ja mislim da je ona bila devojka i... U pravosti, tako je. Dakle, ali je tu izvršena operacija. To su, izvinjam se i završavam to, dakle, tu su vrlo opasne stvari koje u Australiji, Americi i Kanadi dovode do ozbiljne bolesti, da su oni već dozvolili da, na primjer, od 7 godina dete može da uđe u tranziciju, da oni njima fizički daju hormone i tako dalje, i onda sad već imate, ja ne znam kako se zove to, detranzitovani, dakle, oni koji su sa 15, 16, 17 godina bili izloženi toj bolesti, jer su posto bili mladi, ludi, i to sa 21, 2, 3 godine već počeo da osjećaju ozbiljni, i nedavno sam video tužbu jedne osobe toga tipa koja je prošla kroz tranziciju sa 15, 16 godina i koja sada sa 23 godine ne može da ima decu. Dakle, i tužila je zdravstveni sistem u Americi, to će biti ozbiljna tužba jer će pokrenuti mnoge stvari. Dakle, radi se o vrlo ozbiljnim stvarima i vrlo je značajno da svi zajedno pravimo jednu atmosferu u kojoj ćemo pre svega svoje deci objašnjavati da je to jedno pomodarstvo, jedno ludilo, i čuvati, zato su ovi udžbenici vrlo važni i ova borba koju smo radili. Ja kad bi vam pričao šta je pisalo, nemam vremena u tim udžbenika, u šoku sam bio. Između ostalog, to je udžbenik iz koga moj sin treba da uči. Od 8 firmi koje su dobile pravo da objave udžbenike, samo je jedna, i to je BIGS, odnosno školska knjiga, imala normalnu lekciju, svih ostalih 7 su dali potpuno bolest, u kojoj, na primjer, daju primjer Virđine kao nešto što je super. Pazite, to je direktno nasilje nad ženskom decom bilo, a to se sad daje kao sjajan primjer iz istorije i tako dalje. Dakle, borba ide na svim nivoima, jasno je, kao što su oni jasno prepoznali da smo mi problem ovamo, oni su s druge strane, političari su negde između, i ključ je da se mi organizujemo i vršimo pritisak, dakle, u javnom mnjenju i na političare da ne puštaju ovakve stvari u naš javni prostor. Izvinjam se da potpišem gospođi koja čeka i slobodno za društvo. Slobodan. Izvinjam se. Ništa. Danas je 23. Poznam da saslušam sljedeće prike za zadnje predavanje. Hvala. Sena. Sena.